Pemirsa tradisi nyakan diwang wantah pinaka Dresde unik, sani kantun kelestarian pemakasnya nih ring kecamatan Banjar Buleleng. Dresde inucap katanya nih kemargiang erahiner sampun nyepi, pinaka cihne catur berata penyepian sampun kemargiang. Pemekas ring desa Kayu Putih Kecamatan Banjar krama sampun ngawitin antuk ngelaksanayang desta inucap. Galah tengah wengi sani kacinayang antuk nyuarang kulkul desa. Piranti sani kawigunayang antuk antun tradisional sekadi jalanan sani nganggen sahang. Ring pemarkin nyani krama katah nyani nyaka nasi, darang nasi utawi goh, miwah nunggang toyo, antuk ngarianin wedang sani kelaksanayang ring ajang pauman suang-suang. Silih tunggil krama Banjar Taman Desa Kayu Putih Kecamatan Banjar, Gede Bayu Putra Karang Wadarang pemarkin tradisi puniki, Raja Kemargiang nyabran warse ring desa inucap. Dresta puniki taler dados galah sani dahat kejantosang ri sampun ngamargiang catur brata penyepian saha nincapang rasa menyama braya sima krama santukan samian krama sidema pupul ring jabe. Lianan punika manut karang tradisi nyakan diwang kemargiang selantang margi utaman nyane ring ajang paumahan soang-soang tur kakosekin oleh krama saning laksanayang desta punika. Pinaka angga yuwana dani merasa bangga sampun prasida uning tur ngamargiang desta puniki. Kaptiang desta inucap sida Rajak Lestari. Tios keanggen galah masih makrama pantaraning krama miwah keluarga desta puniki taler kapercaya pinaka simbol ngelebur dasa male ring angga sarira tur ngwetuang kauripan sanesayan luwih ring galah pungkuran. Kuentenan desta nyakan diwang taler sampun kaunggahang dados warisan budaya tak benda WBTB Kabupaten Buleleng oleh Kemendikbud Ristek Dukwarse Siu 911 kutus. Lianan punika desta kebanggaan masyarakat Kecamatan Banjar Buleleng puniki taler sampun kaunggahang dados ekspresi budaya tradisional hak kekayaan intelektual oleh Kemenkumham RI ring warsa kalitali 3 likur. Komang Yuda Nguningayang.